I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli na novi gameplay ljudi. Danas ćemo da igramo Clash Royale. Kao što vidite, izašao je naš dragi Team Battle. Da, ljudi mu izašao, sorry ljudi, Clan Battle je izašao. Sad ćemo se joinujemo. Yeah. Ok, idemo. Ok, ljudi moji. Ok, zašto sad ne mogu se joinujem, nemam pojma. Evo ga mogu. Evo ga ljudi moji, joinovao sam se. Sad ćete vidjeti šta je to Team Battle. Znači kao što vidite, imamo glavne King kule. Oni imaju isto, koji ja se tražim na toga sam. Sparkiša. To se tamo posle ostavite, vrlo nekako dva Sparkija. Nema strelani. Ladno, niko ne strelani. Wow. Ljudi moji, nisam mogu. Ovo što je dva Sparkija. Конечно, немножко power выпустил, но все равно так. Эти приколы, знаешь, что брони, то не humano. И добро войны, добро с ними хорошо войны. И килограмм доктора. Пам. Он, наверное, будет баллон. Lava e goblin disso. A única coisa que eu não sei. Nós temos a bagulho. Porque antes de mudar, eu já estou montar o jogo, né? Porque eu gosto muito de dançar isso. Визордус. Ладно, тут ой, немножко так. Блин, браво, Ланга. Динамно раскрывать. Така, слушай, идемо браво мой. Отлично. Я Пека, ты сама. Good game, well played, good luck, coming back. Идемо браво. Оставалось на Clan Battle minus и запоступил Clan Battle čast, ljudi moji. Idemo, sada nam je 5 od 10 Clan čast. Opa, još nije. 5 od 10 Clan čast, kao što vidite. I to je vjerojatno novost. Ja kliknuo ovo sve na kliknuo aktivno gore. Kao što je to surova vjerojatno zove Clan Battle, što je možda danas izašao. Ja sam bio ljudi moji jučer dobio Magical Chest. I ja sam potrošio 69 gemova, kao što vidite. Tu. Samo ja jedin 2 pikate, pa to će biti legendary. I ja ne dobijem legendary, ja sam dobijem takvu level 2. To što je. Dobro, na veze, sada ćemo da igram Clan Battle. Sada ne vidimo koji je lik level 6. Ok, dobar level. Baluna. Da, je bicicleta na Rusiji. Bravo. Idemo. Idemo power up. Da. Ne zakasnio sam ovo sam zakon. Evo Hob. Udaraj po toveru. Bravo Hob, cara jedan.
Još ono, bro. Bro. Jako sam je. Ja sam to da je nema odbrano, to da mi barem. Lajzu. Juga. Divizija, dobro. Ovdje Dragon napravio neko živo. Dragon level 2. Ekstra. Zašto? Vidim ti minion oko sebe. Znači, koji će sklasno bugovi ovaj Clash Royale. Jedan put mene se desio bug. Baby Dragon gađa. Što se radi? Baby Dragon gađa karte, a bliže Tower i farme. Uspije nekako. Dakle, mi ćemo ovdje jako malo sa golem. Golem je spreman. Okej, golem. Nema da više. Ako ja ovako ne stavim, da. Ne znam, stavim se. Nešto. Što moji. A ne znam, koga ti gledaš? Nije Viki. Ono nešto da priš. Dobro, ne mili. Ovo se gleda sve. Ovo je bilo ljubljeno. Ne daj se, dobro. Daj mogu se da ova bomba skida ovoliko. Kad je skidali smo jako vrlo lako. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode Clash Royale. Vidjeli smo da je izašao i Team Battle. A ako vam se svidjela ova epizoda, stavite like, share, subscribe. A mi se vidimo u nekoj od sljedećih epizoda. Ćao!